Inti kellek esperjenzi minn qabel il-Parkinson's biex ta' kont tgħix ħajtek b'intensità kbira. Il-Parkinson's ovvjament qarbetek ma' ħwejjeġ diffiċli ħafna u forsi anka irkejjen fil-psike tiegħek li huma pjuttost oskuri. Int li għallimtni ħafna fuq li fl-ar sitwazzjoni fit-tex għamel l-iktar ħaġa li tista' tqarbek lej it-titjib, anke jekk hija ħaġa ċkejkna ħafna. U llum qiegħed hawn spiex ta' u qed ħares lura. Il-ħajja x'inhi? X'relazzjoni għandek magħha? Ma għandi mod kif nara forsi daqsxejn. Ma bażikament il-ħajja fl-opinjoni tiegħi. The universe becoming conscious of itself. Ġifieri, there's consciousness u minn hemm takes many forms. Attus, il-kelb, siġra, nies. Lura, we are here to learn about ourselves and about life. Life is a learning experience. That's all it is. What have you learned so far? I've learned the highest form of consciousness is love. Because love means that you understand that the other person is you. The most fundamental level. Għalhekk Ġesu kien jgħid ħobb l-għajrek bħalek innifsek. Għalhekk aħna ġbija tal-Alla. Because everything is consciousness. Inta ġobna kif jaraw għal-Hindus. Daw l-Brahman, il-Vishnu, l-Shiva. Brahman decided to forget a part of himself to be able to examine himself. Mela, tlaqna?